ubushyuhe n'ibyishimo. Reka turebera nawe nta Gihunga Emmanuel akinana n'uwitwa David ariko ukuraho ruboneka Bosco atomfata Mwireke Eva utakaza arofata Mwireke Eva ariko sora Kapiteni w'ikipe y'igihugu Bizimana Djihad yavuze ko Benin baziranye bityo bizeye ko bazanayitsinda mu mukino wa nyuma Amavubi azakinira mu rugo muri uyu mwaka kuri iki cyumweru. Yabigarutseho mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye kuwa kane tariki ya 9 Ukwakira 2025 gitegura umukino w'umunsi wa 9 wo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 uzaba kuwa gatanu saa 12 kuri Stade Amahoro i Kigali. Abajijwe uko biteguye uyu mukino, Bizimana yavuze ko ikipe yose imeze neza ndetse ngo nta mvune zihari kandi icyizere ngo ni cyose. Yagize ati tumeze neza, abakinnyi bose nta mvune bafite, twiteguye gutanga imbaraga zose ngo tuzatsinde uyu mukino nk'uko twabyiyemeje. Amavubi azajya muri uyu mukino abakinnyi bayo 9 bose bafite amakarita y'umuhondo, mu gihe bazabona indi bazasiba mu mikino ikurikira wa Afrika y'Epfo. Cyakora Bizimana Djihad yagaragaje ko nta mpungenge bafite ko bitazabuza kwitanga. Yagize ati iyo uri mu kibuga ntabwo wapfa kwibuka ko ufite ikarita kereka imwe ubonera mu mukino nibwo umukino ugitangira. Kwigengesera ngo utabona umutuku nibwo nyine ubyibuze wapfa kwigengesera. Kuri ubu haracyari icyizere ko imibare y'Amavubi y'u Rwanda ishoboka ndetse mu bijyanye no kuba twajya mu gikombe cy'isi, kuko ikipe y'igihugu iri ku mwanya wa 4 mu itsinda C n'amanota 11 inganya na Nigeria, mu gihe Benin na Afrika y'Epfo binganya amanota 18 mu myanya ibiri iri imbere. Kapiteni Bizimana Djihad yatangaje ko bazakora iyo bwabaga ndetse bagakora uko bashoboye kose kugira ngo batsinde Benin, icyizere cyongere kizamuke yuko Amavubi ashobora kwitabira igikombe cy'isi. Ni mu gihe imikino y'amatsinda yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ku makipe yo muri Afurika iri kugana ku musozo, ndetse umunsi wa 9 n'uwa 10 izakinwa muri uku kwezi. Uru rugendo rero zasorezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique mu mpeshyi y'umwaka utaha. Rugiye kumara imyaka 2 rutangiye, kuko imikino 2 ya mbere yakinwe mu Gushyingo 2025. Kuri ubu haracyari icyizere ko imibare y'Amavubi ishoboka mu bijyanye no kujya mu gikombe cy'isi, kuko ikipe y'igihugu iri ku mwanya wa 4 mu itsinda C n'amanota 11 inganya na Nigeria, mu gihe Benin na Afrika y'Epfo zo zinganya amanota 18 mu myanya 2 ya mbere. Gusa urugamba rugeze ahakomeye, aho imikino 2 ya nyuma ariyo ihanzwe amaso, ndetse umutoza Adil Amrouche n'abakinnyi be ngo batagomba kuyikoramo amakosa na make, ngo batakaza inota muri 6 bazakinira bahura na Benin i Kigali ndetse na South Africa iwabo. Nubwo u Rwanda rutaraba urwa mbere mu itsinda C ngo ruhite rubona itike y'igikombe cy'isi cya 2026, kuba urwa kabiri byagarurira akamaro, kuko amakipe 4 meza mu 9 azaba ya kabiri azahura hagati yayo hashakwa ikipe izahagararira Afurika muri playoff mpuzamigabane. Gusa ibi nabyo biragoye, kuko hari amakipe ya kabiri yamaze kuzamura amanota kurenza u Rwanda, nubwo byose mu mibare bigishoboka. Gushaka amanota bizajyana no kwirinda amakarita i Kigali. Umukino wa mbere muri 2 yo gupfa no gukira ku Mavubi ni wa Benin uzabera kuri Stade Amahoro wa gatanu tariki 10 Ukwakira 2025. Hazaba ari uguhera saa 12 z'umugoroba. Ikipe y'igihugu izaba isabwa kubona amanota 3 yayifasha kwerekeza muri Afrika y'Epfo
igifite icyizere cyo kujya mu gikombe cy'isi ndetse byarushaho kuryohera abanyarwanda mu gihe Nigeria na Afurika y'Epfo zitabona itsinzi mu mikino yazo. Nubwo bimeze bityo, umukino w'Amavubi na Benin uzasaba imbaraga no gukinana ubwenge ku ruhande rw'abasore b'umutoza Adil Amrouche, dore ko kugeza ubu abakinnyi 10 b'u Rwanda bose bafite amakarita y'umuhondo ndetse 6 muri bo babanje mu kibuga ku mukino uheruka. Nibyo byabaye kuri Bizimana Djihad wasibye umukino wa Lesotho i Kigali muri Werurwe nyuma yo kubona ikarita y'umuhondo ku mukino wa Lesotho muri Afurika y'Epfo ndetse n'uwa Nigeria i Kigali. Undi mukinnyi w'u Rwanda wasibye umukino kugeza ubu guhera amakarita ni Nshuti Innocent utarakinnye umukino uheruka wa Zimbabwe kubera ikarita y'umuhondo yabonye kuri Afurika y'Epfo i Huye no kuri Nigeria muri Uyo. Abakinnyi basanzwe babanza mu kibuga mu Mavubi kuri ubu bafite ikarita y'umuhondo ni umunyezamu Ntwari Fiacre, ba myugariro n'Imana Ishimwe Emmanuel bakunda kwita Mangwende, Niyomugabo Claude ndetse na Manzi Thierry, Mugisha Bonheur ukina hagati na ba rutahizamu barimo Mugisha Gilbert ndetse na Kwizera Georgia. Abandi bakinnyi bafite amakarita y'umuhondo ni Ishimwe Anicet na Gitego Arthur, kongeraho Ombolenga Fitina utarahamagawe kuri iyi shuro. Muri abo bose uzabona ikarita y'umuhondo kuwa gatanu ntazakina umukino usoza amatsinda u Rwanda ruzakinamo na South Africa kuwa kabiri tariki 14 Ukwakira 2025. Ku rundi ruhande Benin izahura n'u Rwanda kuwa gatanu nayo ifite abakinnyi 5 babanza mu kibuga bafite amakarita y'umuhondo barimo Mohamed Tijani, Yohan Lodge, Ceci Dahmeda ndetse na Hassan Imran. Junior Ortani uri mu bakinnyi beza Benin igenderaho niyitabiriye ubutumire bw'igihugu cye kuko ikipe ya Gotsebe yo muri Turukiya yamwimanye ivuga ko arwaye. Amavubi azakina na Benin umukino utoroshye uzabera kuri Stade Amahoro kuri uyu wa gatanu. Niyomugabo Jean Claude ndetse na Mugisha Bonheur bari mu bakinnyi bafite amakarita atukura y'umuhondo ndetse bakaba bari mu bakinnyi Amavubi yiteze ko bashobora kurema agashya kuri uyu mukino. Umutoza w'Amavubi Adil Amrouche afite abakinnyi 9 bafite amakarita y'umuhondo mbere yo guhura na Benin, ariko aravuga ko nta gikuba cyacitse ndetse ko bitazababuza kwitwara neza. Manzi Thierry nawe niwe mukinnyi w'Amavubi umaranye igihe kinini ikarita y'umuhondo ariko utarabona iya kabiri, yayiboneye i Huye ku mukino wa mbere wahuje u Rwanda na Zimbabwe. Naho Ntwari Fiacre ari mu bakinnyi 3 b'Amavubi bahawe amakarita y'umuhondo muri Nigeria mu mukino wabahuje muri Nzeri. Mugisha Bonheur yakinnye imikino 4 iheruka afite amakarita y'umuhondo yaboneye muri Afurika y'Epfo ku mukino wa Lesotho. Kwizera Georgia yari afite ikarita y'umuhondo yabonye ku mukino wa Lesotho muri Werurwe, ayimaranye igihe kinini cyane.